فحملته فانتبذت به مكانا قصيا پدا چستی کتمن لاپتها نی یکر را زرتی و شد دیرین جاگهیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا پدا آورت درداں یک مچیے کنٹیے نیمگا او گوشتی دریگتی کے من بمرتینا چا اشیا پیش او منی نام و نشان گار بیتیں فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا پدا یکیا توار جت آیا چا آئیے چیرے نیمگا ایک تو پریشان مبی بیشک کے جوڑ کتک تی پروردگارا تی چیرا یک چمگی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا او بسریں وتی نیمگا مچ کنٹا کہ آ دور دن تی نیمگا تازینا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا نی برو بنوش او سرد بکان وتی چما نی اگان تو دیست کجام یک مردمی گوڑا بگوش کہ بیشک من قول و قرار کتک گو رحمان آرو چک دارگے نی ہچ وڑا من حبر نکنا مروچی گو ہچ انسانا